Kaya katanemang silipan ng Bayong Football Club, libreng makabuklat para karengkay nakan yung istorya ng Patricia Mamangon. Masaya at katmuyang energy ing si Posco Field king Barangay Kalulot, Ciudad ng San Fernando. Inyang Sabado, August 9, inyang formalyang pasinayan ing Hiraya Strikers Football Club o HSFC. Meto nga grassroots football program para karengkay na kang edad 3 hanggang 18 anyos. Tuklula king migit 60 rengkaya na kang miyembro ni Ngaguman. Agpangkarempay ngari, may gumpisayang HSFC bilang meto nga simpleng weekend activity. Bang adinan lang outlet reng anak kay badang may deprive king socialization inyang pandemya. Para kang Coach Rover Santos, goal ning grupo na emo mag-train mga galing nga atleta. Nune magsadya para kareng kaya na kang makasadyang sumabak iba't king national hanggang international stage. Kawani king skills, dala na mo naman ning HSFC ing pakiramdam ning meto nga maragula pamilya. Libre ang training at welcome lareng hanggang anak. Iba't king Pampanga. Basta makasadya lareting mamyalong, mabiyasa at makipagkaluguran. Makasakto pa yung programa. King kulait ng DepEd Secretary Sani Angara, kareng public schools na mitatag sports club. Bang pasikdangan ng physical activities na rin kaya nakan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.